Kinong alam jong Hill State People's Democratic Party kalay kendo lang wat kidkot jong Garo Hills State Movement Committee ha Garo Hills ban pen KM biang ya kajing dawa ban ai jelano la ka jong ya ka Garo Hills batru ya ka Khasi Jaintia Hills. Habakran bakilat pathai kubur u Presiden ke HSPDP uba KP pangyang ulaang bahakis nam khat khandai spa nyopo bat nyopuai kajing ya ki yo jylla kadai na kabenta ki Khasi Garo om ya ka Meghalaya Wak pangyang ulay thu bagajing ay jylla hapo India lapan siyang nong rim halor kaktiyan kathalit ba kata kajay pinrew ka kran bat kalariti ka jongka. Ula ay nuksa bayaki Manipuri la ay da ka jylla Manipur bat yakin naga la ay da ka jylla Nagaland. Uni unong yalam ka HSPDP ula pen sengaw ba ka sorkar kaday ban pen orlong ya kajing ang no jong kini ki Iatylli ki jay pinrew da ka ba ay no yaki la ka jong ka jylla. Men hakajami si Saudi nakalian jong ni la HSPDP ni la don ka jingya lang kerpang ba ka GHSMC promote ka Garo Hills State Movement Committee ka jing thu jungi kalong ba bandon ka je tendu biang na Maria ka kam kabadai halor ke isu jong ka parti ban dawa yala ka jong ka jylla ka sepang ka ba mangi ke SPDP ba ka ba nagaliang jong ki para ka jongi ki jai penib Garo acek pa ki dawa ya ka Garo dan ya kani ka isu kaladan lepa ka di trelang lalu mensuai ako ka jingilam jong ba hoping stone linggo MLA belah habno bola Presiden Jui itu kopor but ipa Clifford marak ubare MLA itu kopor ba Presiden jong ka GNC niladon ru kajing ya relang kepala Slemba niladon ru kebangi la summit ya ke join memorandum mandawa ya ke jalan Meghalaya ban ke Iatylli ke jylla ka Khasi Jaintia bat Garo lang Iatylli state bat mai nila summit ya ka memorandum ha ka sarkar India da ka bangi don ka join demand and join signature te mentapat kane ka GNC pat kamdai su tang maka ka bayen na ka banta ka jingdawai Garo lang menta ka jaka ka GNC kila bu daga GHSMC Garo Hills State Movement Committee te yakane ka movement nakaliang jong ni menin ha ka meeting wala dep namar bangilayen kumtu na dukas dang ringkap ti Iatylli party te ngilayakren bat ngilayo ban ya berkhatlang bat ngarai kuni kebening kong bamangi ke HSPDP bat ke GHSMC kabakan trup ya ke GNC bat dibabun ke Meghalaya hapo jongka bangin don biang lani min yap teng biang ya ke jing ya trelang jongi ke HSPDP bat ke GHSMC na kabenta banteng ya ke jing dawa ya ke state movement ngiliakan ru bangin sa ya kendu biang ya ki Iatylli ki group ki jongi bangin form ya ka coordination committee bagata ka coordination committee kindon ki kam ki kongsan ki bangin sa tena ka ko ka ba arpat ngilerai kumni baya ka jing dawa ya ke ka state Khasi Jaintia bat ka Garo lang ngilerai lang ba ngin yasik kang da ka bangin don ka join memorandum ka bangin pa sa kasukar India kata ka di garai ka ba balai pat ngin don pat hadin bangilayo ka coordination committee jong kini ki Iatylli group lagi ki movement jongi bang ila don ke dia kren ke basai ba nginda don ke dia penbaik ba nginda don ru ke dia ra mu ke dia penbaik ba ke dia ra kata ka deh ro ke paham
ba hakisne mungkin beladat UI ba kajing dawa je ni ke atli je berbeda kadon ka confusion marbalai kum ka ANBC lane ka GHSMC kajing dawa je ki kalong ya ka greater Garo kepala bu sibun kajing ya pulmar ring je ki je berbeda Khasi bat Garo pi balai ibu ya gani kalong ba ni ha bane pensai ba hakatu ka greater Garo choki kidon ki je berbeda check bani Garo ki badon ha West Khasi Kidon ru ibadan ha Kamruk district. Kidon ru ibadan ha Golpara district. Pi te ya kani ka banta kalau Meghalaya jungi ki ka GHSMC ba ke HSPDP banta swab ni somit ya ka mamadom sya ka sarkar India ya shaidar ubasi bat ni ya bu ke ji penbaik ke besar. Bahkan dei bandon ke ji ya perkhat ban ong ba kata ke dawa jungi mo kan long halor bakat ke badan ke benriu. Choki ni chongi Andre ini ya kren tak apa saya kata bang ini long kat ke territory lani ke jurisdiction mo jong ke Shillong ki district ki bamenswa ni ki district ki bamenta mo ka present administration jong ki district menswa ngiran Garo Hills district tehri pada giladon ki North Garo Hills ka South Garo Hills ka East Garo Hills mo menswa ngiran tangga Khasi Jaintia Hill district mentanggiran ke South ke South West Khasi Hills, gidon ka Ribhoi district, gidon ka Southwest district. Tekum gini ke ipak sa Railam, ini Shillong, baknang baka jing kalong apa Shillong. Laga jong ke beri maknaru, beri laga jong putus sam rupiah babit rupiah. Te kani kalong ka bangi akan menin haka jenis soding, haten jongi ka HSPDP pak ka Garo Hills State Movement Committee. Ngasih tu ya pi. Ba balai bangi ya dawa mo. Aba ka state ni karit di ong tak itu. Pi ni dah bersin jong galing sokya bangin bu ya kene ka ya ka jing dawa ka jongi. Kalau ba omde ya bangin penlong ya kene kum ka political party issue. Pi haba ni persang ya kaban yet benia nadu ka menur jong ka jai pemberi jongi Khasi penar ka menur jong ka Garo check bani Garo community hoi ila don ha gani ka state Meghalaya mata san posnem te henry pi ka bangiele ya ka hill state ha ki ba menswa ha ka snem bangiele ya ka hill state ni khamong bangiele ya ka Meghalaya state te ha ka snem ribu kandai autonomous state ha ka snem New Ario ya kene ka full fledged state kalong ba ngin don su ka kerteng juga cak beliau te ni ki atli ki parti ni perkara ya kata bagi kren sepang kan nongring jong identity ka jongi ni bu kene ka singkeli hato kene ka Meghalaya ka bagi ai kerteng hadin bayo ya ka hill state kali sangi mele ya ka Meghalaya state mo ngile ka hill state dengan perkat ba ka kerteng ka to kapor kan long Khasi Jaintia and Garo state. Kabolong esikum katay ka Jammu and Kashmir state. Mo, dementan dah bagi penkla Union Territory. Kidon la bejong ka Union Territory mo Jammu and Kashmir. Bani scam ki siyo no ya ka. Jammu kalong la bejong state, Kashmir no bejong state. Kabayangi padala thap hagan ka teng Meghalaya. Defi ni perkara ong bahato ka jingele jumi kalong ka jingpo ajumi. Jadi kalau ngajing mo isu kebalong nak bantah ke political interest ya. Pi abangi pai ngajing tahu ki state negara India. Kabangi lek kum ke framework jong ke constitution. Ngilapa ya ki jylla baru India nadu basam la tahu ki jylla hak nongrim jong ke tin ke thli. Yong ke linguistic state. Bakta feedback naka ka constitution ro pimpai ka constitution ka article arpundai kiong ba banyo ya kata kan jing bangiro na ka ting ka kerpang mo ka jai beli ka kertang ka kerpang ka base ya ka language ka script ka culture ka ba ngidon ka ba ka sarkar India kan ise kum banuksa ha kiong ya ka state Maharashtra miswa ka dai litang ko kami ka Gujarat
balik kami Maharashtra balik Marathi gamut laga mentau Maharashtra Tamil gamut yo Tamil Nadu Gujarati kadai ya state Gujarat Punjabi kalau mau ya ke Punjab Assam gamut ya ke Assamese kumon orang kan Manipuri gamut dalam state Manipur mau Nagaland kadai Naga Tripuri kalau hi ke Tripura berkunsa pun tak terjadi. Te ngibu kain kata kerja berkat. Hato mangi kumpi atli ki jai benri hapo ke Meghalaya. Ngihun mo bandon no tang kata ke state Meghalaya. Te khang ban identify lagi. Badan penai ke hok kerti ke jongi namar ki jai benri atli ngi don la ke jong ka norim jong ka tin ke thali. Ke riti ke dustur ka bisar ka khada ka long trai man trai khlo ke siap misu thu ngi don la ke jong ka. Hok long trai bat ka jing dustur lah macam. Tapi nama kata ni dah kau gestur, mo. Om dah bagi nilai ke state Meghalaya suggestion nilai ke Khasi Jaintia state dah ke HSPDP, lah ni dah ke GHSMC nak ke bentar ke Garo dah ke bagi nilai kemudian dah kau ke spirit ni lah, mo. Ni yang keren dia kena ke with one spirit. Ngelong pun kau ke yin, teman-teman yang don kun, anda bagi kun ke lah ini kuat bagi don orang jumpa ini. Dah ke basuk, dah ke basai, bat dah ke pekerjaan, dah main ke para ini. Tidak kata ke spirit, mo of brotherhood, of sisterhood, ni demand ya ke secret state, cak soccer India. Hoi nitip bagani kan nomlong terki mental isi. Nrai ini lebah, but one day it will be fulfilled. Maka dia kan need, mo jong kapor kan sawan. Bangin don kam ya ka te kan situ ipi ilawan ko Garo Hills village police council nakaliang ka GHSMC mo kabaki dawa ya ka Garo la kila tebel ru ya ka hapo ka yingor ba ka district council December gaji isi kita tentang ayat ke MDCV. Te dah bagi table ya kan ni hapo ka district council. Idon kita start dengan kamu. Bisa seek information. Kalau very interesting kalau kan ni mo. Siapa tu ni? Akan ni gaji elang kita tinggi ya kan. Klaim dah kain political parties affiliation ka Congress ni, ke NPP ni, ke NCP ni, ke GNC ni, ke UDP mo. Ni pilih dia dua resolution. Bagi table hapo ka Jaintia district council. But sorry, ya Garo Hills Autonomous District Council tanggawai pilapa ya kata resolution unanimously kila pass. Orang ba yes, we don't come. Ya Garo lah. Okay. Garo lah. Nak kata kau ngiru hoi menhagari kalau wan rak sisin ka resolution jong Clifford Marat former MLA mo ya resolution hoi asa reject ko kasi tereng sia tu yepi haga ji su tu jongi Iatylli ki body ke ba tu ya gani issue ya ida su tu shai ba hapo Garo Hills ko wei kita shim ya gani ka issue kumbalong manis kama amde ka political issue political interest amde ki shim hi ba ka dei ka issue jo ka jai ba tengi ki SPDP ni shim ya ko ka dei ka bentai jo ka bangi ngeskan ba pri bagi dia jongi hawe ka singin shim ya gani omdei ba ka issue bon ra ko SPDP ban ong ba ka SPDP ka bale ka tang ka long mangingi wandu tang gum ka party ka ban ui ya ka jingan kam ba ka jongi la ringi kwa ban pri thu ila ka identity jongi la ka tin ka thini la ka jing ka hok long try man try bar khoi bat kham tam hadin bangi yo ka ri India hoi ni na room ha ko ri India kham tam Khasi Jaintia ji ke room lembagi the Federation of Khasi State jylla ke Bathumai dah ke Klam no ke Meghalaya Khasi Jaintia State bat ke Garo lan ini ke Iatylli ke jaj bagi major tribal mo na ke state jungi ini yo pan bil opat rebuild pat ya ke hoklong trai jungi ya ke junong kerpang ke jungi ke uniqueness yang kata ke junong kerpang ke jungi pun Iatylli ke jaj bagi jadi kini kita cak perkhat bat ke sur ke jongi bat ke jinge friend ke jongi hapo ke dei bat ke Khasi Jaintia State bat ke Garo lan ka friend jongi Iatylli group ni ke friend bat ya ke bangis nang teng
ya ke di movement itu